Okay, hawan. Hey, no get to baby here and there. Yes. You call it serious. You can't joke. Yeah. You don't joke even with your wife and your children. I'm telling you. Modo si call it serious Muthuri. Yes. There was a birthday somewhere over the weekend. And it was held in a house. Yeah. Friday. Yes. And I kimenya kwina birthday. And wamenya riu ni second floor. Ni nyumba cia kukodisha. Ni flat. And second floor. Yes. Riu and it happened that the guest came. Yes. Mari invited my sister na my brother. Yes. Na arata na moke na twana. I'm telling you. Gutiari twana. Tondu nake mwikirwo ri. Tiketi ya kana. Nake ndari na kana. Ti ya kana. Aya ndetagwo my brother na my sister kone amwikirwo ni wa muthemba ucio. Arangeririe muno horo ucio ngiheo ri. The neighbours. Yes. Na no amenya anake acio na iretu ithiru uria magikenaga we. In fact ate ona yari ikiro rooftop and then something happened igituika ikirwo second floor. Ikirwo second floor kuria ikaraga. Kuria mwikirwo agiikaraga. Yes, and the neighbors had. Yes. Bwembo ile ikoragwo kuo ri. Ani na rika riu na birthday ri. Exactly. I know how it happens. Riu we arahangenirie ri. One of the neighbors kana one of my friend aikaraga kundu kuriku kou aikaraga riu brotio ni aikaraga na we ndakinyite mucerere akinyire tene igugicoka na muci kindu mathaini ba thainya ameretie twiri tutatu twake akigwa inegene riria ri kuria ri na rwimbo rwi kou ri akigwa inegene riria ri kou na rwimbo ruria rwi kou nderigite gwika atia kuroigua na ri tondu waikaraga third floor ri akiona ndekuituka second floor achothie nikire neighbor in the same plot. Exactly. Yes. Na murango timwike atia timuhinge na iratu cienja akinya hau weri akiruta ciake so the situation ya bisha ni atiriri mwekero birthday kana mwene birthday ri ni muiki ona ka you friend ri mundurume akiruta ciake agikatia agitonya akiwatonya yes. Let me tell you udura magagani ya atiriri ona ndo acokire gutuika MC. Yes ko airithia kirithia kinya rumbo rwakiria rwagutirithia keki rwakataka kana ona ndiuma kuraihu nyuma hathi uku chini kuna dema akona birthday ze mundu tendete thayo wa ngoro riu ndura magagani ya atiriri tendete thayo wake kiriria mutumia wake iguo ri nake akiuma agucirie cuka wega iguru wakiria wa githuri akiharuruka yes kianda athia kone onake onake yes na ndi athire ndagicuthia na ndugwa ndi thaa cigana thaa kenda na nuthu yes kugororete 10 akikora andu intoxicated akikora andu mekirite nguo ta matekirite na muthuri wake riko aramwira matiraraniria ona ndingimwariria ndi mutumia ucio ngimukirira toria ukiragirwo mieri iri athiriri ngimukirira mieri iri ewe the beauty orocio theri ndi ati aiga wenda ri kindu ahuthirire muthuri uyu tondu akiuma kure umite ni ameretie akiuga ri aruga ndari kindu ahuthirire no ni aracokire arona 3,000 atumire ndaramenya atumiire u nike ukia birthday nike zire managinya
ithato na nä kwä inå kaga na no make atä angä kumbå rä ra ngono akwä re atä må irä tu å cio ona rä ngä ndarä matirä mageithania akĩrĩ guo tondå maikaraga broti ĩmwe matirä mageithania mahätå kanaga å guo ta ngari no wä kagwo andå ä maå ndå nä mahå thaga na nä ndangä ingä rire kå atä ecomba atonyete onake twake akiuga ndaigua må inegene na ma neighbour I'm a neighbor. There is a time that you wanted to tell me your name. Yes. And then it was unfortunate that you could not pronounce it. Can you pronounce it now? The name, the birthday girl. My name is Cynthia. Cynthia? Yes. Have a beautiful one. Yes. Thank you. Oikara nä rwä mbo rå tikä rä oni andå no kå rå gama anä rä rika rä rä å rä a rä inaga we na tondå rä må kå rå må no rä å gatä koba å kamera rwä mbo rwa mbä rå nyihanyihio yes you know we are celebrating the birthday of my neighbor yes and first and foremost tell me your name again you've said this you've said this what's your name again I told you Cynthia yes okay fine akahuipu thimo I'm giving you something for the birthday for this auspicious day and I'm happy that you were born and I'm also happy that you're my neighbor. Give me your number. Na kila mtu kama hujakuja na zawadi kila mtu atoe simu ndio msiri tupe zawadi zawadi mundu ainukaga na thiathä kå raihu the same building ukinye thaa inya ukinya gwaku kenda na nuthu na wä second floor na wikaraga third floor ndevo izaraya na nä wahä a 3,000 stairs icio nä nini må no cia kå hä a o å rä a å ngä å kire wambatä te tu å rä a menyerete kwambata tondå må ndå å cio nä må cemanagia nake na ndakwaragä ria na ndå ndå rä wamwarä ria må hä tå kanaga kå hä tå kana no rä gå kagä na kanya kega må no tondå intoxicated na rä u the following day ona må ngana na må tingä geithania må gacoka default settings å rä ikaraga na namba yake thimå-inä yaku okamba kå rora karigwo atä rä rä 3,000 yakinya gwetha trukola-inä tondå wona marä twa macio karigwo nå å cio wä tagwo å guo nå cio ratå magä ra mbia thaa må gwanja na nuthu cia tukå weka mathibu kamenya no nginya akorwo nä må hiki å rä kå å cio wa birthday na ndå ngä må hå rä ra å kä må rä a kä akä rä kä heo kä a birthday å ramå kä a birthday ndå ngä mwä ra acokie mbia aca ona mwacemania må tikå geithania rä u ningä marakä geithania nä å rahä ire geitha kä må geithia ni na gwaku ndå rarä na gwaku ndå rarä rio å cio nake nä må geria cio nake nä må geria arå nä hatari kwa ucarama kanathake na arå me na ndå meraga å guo ndå kanathake na arå me gacoka kaigua må ndå akauga anga ndekire gwathire gå gä thiä arå nä hatari kä ngwä re å raigua rwä mbo handå ha å inå ke agä kå girå ka å kå inå kaga å kaingä ra å gatonya na nä wona iratå nja wona iratå å kagä na karĩnji ngä ndå renda nginya kå menya nä acio mekå we å rauga atä wathiä we kå introduce ta good neighbor wakora nä ahiki 6 na arå me 3 marekera å mwe wao birthday watuä ka MC kå na ndå wä må rä u amatheka magetirå rä ra ratita gaturi akä rä gaturi ge kå ũgeciragia wä banä wacoka å kamera okay and thick and beers but I can see you have a lot of whiskeys around but I can be forgiven if I were just to take a single shot of whatever drink that you are taking for the birthday girl kila mtu aweke so that we can do cheers we are going to cheer for her and for many years we watongore celebration ya mundu toy kinyeta na we na thogithi nä thogithi kwa må ikio kinyangä te må geka na ti må geka å rä a wakä rä a nä wa plastic no karatathi
Wekora ni utuikire kire MC. Okiperaga my names Jeffrey Dongo Kimani. And I'm from Muranga. Yes. My governor is Iroko Kangatha. But here at this place, in this plot, they don't call me Jeffrey. They call me Jeff. They call me Baba Joki. Baba Joki. Eno mutumia akwa gwetereirio nyumba. Ndaramenya we within. We vicinity. We area. Muhakanitio ni ground. Nesirabu muhakanitio. Nesirabu muhakanitio. Yes. Na kwena karwimbo. Ndandu maraugiriria. Yes. And na wenu waratongoria celebrations. Weko. Waikara kuma thaa 4. Waikuhuragira thaa 5. Thaa 6, thaa 7, thaa 8. Nĩ mathaa macio maingĩ mũno. Na no uranyua. Yes. Na rĩu rwamenya kũnyuĩte mĩcuba nĩguo kuoka wakora makari. Ũgacoka ũciakinya thaa 7 ũkera andũ ũkera arĩa me kũu. My good friends, even before we leave. Yes. I think it is good if we dance with the birthday girl. Yeah. All of us, we are going to dance with her. There is this song by Joseph Kamaru. Yes. Subusadari. Aire tu aria tondu we nurute mitita tu matike aria le they are now intoxicated. Yes. Yes. They are very happy. Yes. Even to see you. And then the guy was telling me ainuka orio kuri arari the most unfortunate thing kuga aimba kukianda. Yes. Na jana jo hitini. Ni tage kiuga. Ndoine araugire ni waguko akabutu akathi gucothia akora ni skimply dressed and when now also matuika intoxicated you how they behave. Yes. Especially mari age group we mona me nyumba. Exactly. Yes. How they behave. Ora bisa nyina aburu harurukite ku nagathia kamakora ku uguo aigwate ku murume uma wena ku murume uma nawe komithitie komithitie wata kuigua mbu ugigatorage riu tonine twana kuria uma kugira mirimo tonine riu arume amen. Era crazy creatures. Yes, very crazy. Ukiona ngona iria ciekagirwo na iria ciokaga gwikirwo na guku irabu-ini ati mundu ni athie gwikira bathiri kirabu-ini muiritu mundu akaingirira tu na agakorwo na agathie hau akamberia nginya gwitiria mundu ucio iheo akaroga matio-ini amukora ndamui okarumio keki akoerera akamwira no muiritu ucio ure ndona nie we need to metheno. No, we need to buy even 2 mizingas. Yeah, and okay, fine. You've told me your name. I repeat it. You know, this is a nice place. And you are a nice girl, you see. Just not, you are a nice girl. I don't know whether there is anyone else who has told you how nice you are. Okay, hali medeo muikarete moyo mizinga iri. Agirubase. Akahea miti 5. How tiraiti. Aligo damoe. Na no keki tu aromio. Aromio keki zoka mutia na bathi. Zoka mutia na bathi. Na bathi muno eu magiri 5. Ahea miti yo. Mizinga no. Kwa lemboro bathi dero kiniro muiritu akaroga muno akadansi muno. Ani? Na kid mwega. Yes. Tondu nake ne ukite address it to the occasion. To the occasion. Yes. Riu na netia namba. Wacoka igwe mundu mbe cia kwira atiriri. No aririkana haria twari kamani.
na kũrĩa harĩ mũikĩro kũrĩa kwarĩ mũikĩro harĩ na birthday gũkwĩra atĩrĩrĩ ndigĩtie